right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM ke a tekwa ge ke re go ne le mathata a mangwe ga anya ke pitšeng tše kgolo lenane go le magagešo ke le legolo o mong gape o tla no go founela re ka kapa gape ke ne ngwana le toborosi ga a sapote ngwana jwale nne re tla mo pitšeng gore re tle re botse toborosi a sapote ngwana mose ge o swariša motho a sa sapote ngwana o ya kua court wa fita kua wa mo swariša maintenance a patela pitšeng tše golo a di tsene felo o mongwe o tla ngwala lengwalo a re ka kapa re hlakiša ke makgowa makgowa banna ga re tsene felo dilong tša go hlakiša ke makgowa go nyakega di-union go nyakega labor jwale nna re le pitšeng tše gore re tloge mo re kitimere o botša lekgowa la gago gore lekgowa la gago le go patele a re lebeleleng mathata a e leng gore re a tliša mo pitšeng tše kgolo magagešo mathata ke mathata re a tseba empa mo pitšeng tše kgolo mo le a dikwelelo tše ke pitša tše kgolo a se disospane tša go gadika mai a se disospane tša go no gadika maotwana dikgogo mo le menotlwana le bomalana ka be ka gopola the late a konti ngwana mmaphuti may his soul rest in peace ba rata go bolela rawa ya se pitšana e nyane ya go apea menotlwana le malana le bodikilana ye ke pitša e kgolo ye re a rekiša re a dithekišong tša di-product tša ka professor Moremi le a tseba maloba mo ke ileng ka be ka tsena mola Facebook ka re banna a re bapaleng ka maina a ditaelo nna ke tseba lapa le bose le tlola o fole e re ke ka molao gona mopapa the right reverend Mr. Malefose o gona ka fale Mr. Malefo ke a go amogela bile ke a go dumediša mongaka ka gare ga lana go la pitšeng tše kgolo motse community radio a ka go tamiše morwa motšha maubane ka kapa ya radio le batheeletši kgolela gausi le babogedi ka kua letlakaleng la rena la Facebook mo go Dr. Moremi a ke le dumedišeng ka moka ke re dumelang tšatši le botsela la bobedi le e leng gore re rarolla mathata a go fapana tsabe ya lena re a leboga ka mehla ge le re thekga gobane re lemoga thata gore ge re ka se le leboge re tla be re ile bošadi bo bogolo gobane bontši ba lena le tetloba maroko bontši ba lena le fetša ditata tša lena bontši ba lena nako ya lena ntšhi le theetša radio that's why o no kwa go feta mo tseleng motho a re o dumediše ka kapa o kgone kwa gore motheeletši o and then o a theetša ka mehla le ka mehla ebile re a leboga thekgo ya lena and then re leboga thata kudu bile le ba berekišane mo ka rena re leboga thata le balli ba rena ba letšatši re leboga perekišano ya lena ye leng gore le tlogo le berekišane le rena ka ona ebile ka kapa ke tlaleletša polelo ya gago ye sa tswang go e bolela mo re kopana le mathata mantši a e leng gore gape motho o ne go founela reno gape ka mogae ka more a tlhaka le dikgong a re natso jale botse gore ge dikgong a se natso jalo tlodila jang gona moka gore dikgong ge re go gola rena re godiša ke bakgekolo be ba re fore go mokgekolo ga tsoga ga bona gore dikgong a di gona o no tšea gare a tšea thipa mahlako a tšea thapo a tsena sekgweng a re dikgong hlogong a boa tšholola gape le a boelela gape ba ba re a gola re ba bakang jale no kry-e le gore mo gongwe re no trafega mara re no a di gole mmogo gore tla reng and o botša ke motheeletši wa mosadi gore a gone dikgong ka mogae jale o maka le gore wena o swantse o tloge ga matlala o botse Moremi rawa hlokaine gore a ne dikgong jale ro moremela dikgong gape ya re makatša mara re no re ka gore yagile ntatege kapa batho a ba swane a ba kušidile go swana jale le gono ke tlo le hlalosetša ka ditaelo tše ke boletšego ka tšona matšatšing a fetileng tše e leng gore batho ba sa tšwela pele gore supporta go di reka ebile diphetogo ke tše ntšhi maphelong a bona ba le neng le Facebook le kgono ya mola Facebook le kwe motho a re no ke hlapile ka taelo e so goba ke berekiše taelo ya mohuto and then ka kry-a bophelo bjale le gono re tlo bolela ka tšona taelo tšeo taelo ye ke tlo go bolela ka yona mo ke dibatana tše mmereko tšona ke gore di lwa le dibata tše e leng gore di ka ba di le gona kudu ka mo lapeng ka lebaka la gore lapa le kgone o kry-e le gore go lla mešito ka kwa ntle re kutukutu a kry-e bomakala gore diaiwang ba bangwe le tshwenya ke mešito ka mo godimo ga masenke ba bangwe ka gare ga di-ceiling la makala ka lebaka la gore batho ba bošego ba letsogo la boraro ba kgona go berekiša mokgwata ba diphoofolo
then go tsena ka mogae taelo ye ge iriwa Professor Mrema e hlama o ba e hlama a lebeletse gore go ne diphoofolo tše ntši tše e leng gore di rumilwe o kry-e le gore go no tla diphoofolo bale ke dibatana tše e leng gore gape-gape di kgona go thuša ge o di tshumile before robala o kgona gore o be motho e leng gore toro tša gago di ba gabotse and then le digateledi ka lebaka la gore bontši ba rena batho re lemogile re tshwenya ke digateledi bošego o kry-e motho a swere ke segateledi a re kare ke a bolela go pala go bolela then taelo ye e kgona go thuša motho gore digateledi di be kgole le yena yona taelo ke bolelago ka yona e kerega fela kua ga Matlale Ramoshibe gona ka kua ga Professor Mremi gausi le letamo taelo e nngwe gape ke tlo bolelago ka yona fa ke pinki wa phediša re lemogile gore go na le kgaetšedi tša rena le boabuti ba rena le bomma go rena le botata go rena ba e leng gore ba ne mahlatsa mebereko mahlatsa di-position mara dilo di swere ba bangwe ke bontate ba le re ba bitsang gore ke ba di-tendera o kry-e le gore go a bakiwa mara motho o ne mahlatsa mmereko mara ka lebaka la gore dilo eno ba tše ntšhi mo lefase meleko e ba e mentšhi bale o no hlapa ka yona go hlapile ka yona wa kry-a le gore dilo di feletša di sepela gabotse mo bophelong ba gago o mongwe o sesi o kry-e le gore o ne le mokgwa pati mo go wena pati ya gore o kry-e le gore go ore o kry-a botoborose and then botoborose ba sepela ge e le gore o abuti ore o kry-a bo mareya ka mola and then o kry-e le gore dilo di no šešerekana o hlapa ka taelwe go hlapile ka yona a e bereke ke re ke nyaka gore ke ebie gabotse ka gore batho ke a tseba gore ba tlo ekwela mohlho mongwe ka tsela e nngwe ga e bereke ge e le gore o hlapa ka yona o tshwenya ke taba molekani wa kry-e le gore balekani ba tlo go kgobokanela no e bereka ge e le gore o ne molekani and then o e leng gore wena le yena o kry-e le gore lefele lebaka le swisile mo go wena taelo e kgone o hlapa ka yona then a re a go bona a bone monna wa gage go ba bone segwana la gage go ba bone kgarebe la gage jale taelo e hlapa ka yona go hlapile ka yona e tšea mahlatse ya bušetša go wena ka gore nte re santse re lemoge kore gone batho ba bantšhi dikgaetšetše rena ke a tseba gore mo gae ka mokgwa le theeditšego ka gona le ne mahlatse ke neng ba go botša gore wena re go bona ba profeta goba mohlho mongwe bonka dingala ge ba re ba profeta ba reno wena mahlatse ya gago a gona empa a tswallegile taelo e kgone hlapa ka yona go hlapile ka yona ntene mahlatse a bulega re ne taelo gape mo e bitswang gore ke Z2 ke taelo ya go nwa ye e leng gore go e nwele dihlabi mebeleng menkgo e sa lokago kudu-kudu mothong wa mme o kry le gore o ba le bothata ba dišo tše e leng gore a di gabotse mo mmeleng then o kgone o bona le sefatlhego se o kare se ne dišo tše dingwe kare a di gabotsana o kgone o hlapa o kgone o e nwa and then ge o e nwele and then dilo di a kgone o sepela gabotse madi a kgone o sepela gabotse ba bangwe o kry o ne dihlabi tše e leng gore o kare o hlaba ke madi seo ka lebaka lebaka re bontšhi ba rena ga re bereke mebereko ya go swana go ne mebereko e mengwe o e berekile o kry le gore wa lapa o kry o lapile o sa koše go dia go o nele taelo e kgone o dia madi a sepele gabotse mo mmeleng go se ke go ba le bothata ba madi and then gape re na le taelo mo ya lerumo la banna ke taelo e leng gore Professor Mremi o ile a lemoga gore bontate ka mogae ba lla ka lebaka la gore o kry le gore ka kua digwareng a go sepele gabotse and then o kry le gore mengwaga e sa le fase gape le montate o e leng gore o kry o godile mara o makala gore kganeng mehlaga se reng e tima o kgone nwa taelo e ya lerumo la banna and then wa kgone ba monna o e leng gore ka lapeng la gago o tlo re go bolela wa kwagala ka lebaka la gore nako nngwe ntate ka kapara sentse re lemoga gore go le ntate ka gae go fihla ka gae ge ba re bolele o kry le gore tshwenya ke taba boroko o kry o ne robala goba o lapa napile mokgekolo wa geno o ne feletša e ba motho e leng gore nako nngwe wa ngala gore mara motho o phela bjang bjale taelo e kgone ba gabotse e kgone o thibolola mo go thibegilego ba bangwe ba tshwenya ke dipshio ge ba tshwenya ke dipshio and then o kgona go enwa dilo di sepela gabotse gape mo ke na le taelo e bitsang gore ke tokološi muthi Professor Mremi o lemogile gore go na le batho ba bantšhi ba tshwenyago ke tokološi ene tokološi tše di lego mo bathong di a fapana go le tokološi e tshwenyang motho ka tšhelete go le tokološi e tshwenyago motho o kry le gore ga re ke a marketa makgwa ka ba molebeletše bana bona motho ane mongwe ka re a gabotsana go na le tokološi gape e leng gore balekani ge ba santse kore o kgone o kry-a molekani ga ba go dulele o kgone o kry-a taelo and then go hlapile ka yona o tlo bona motho a go dulela gape tokološi re bolang ka yona go na le tokološi e leng gore o sepela le yona and then mo gohle mo o yang gona e go šetse morago e senyalo tša gago tše ntšhi nka di tlhalosa mathata a mantšhi a tokološi bjale taelo e ya tokološi muthi o kgona go e kry-a gona kua ga Professor Mremi and then wa hlapa ka yona go hlapile ka yona o tlo bona lo tša gago di bulega ke na le gape taelo ye e bitsang gore ke lephakama le o kgona go lorela go loretše medimo ya geno e kgone go bola le wena kudu ba le ba tshwenyago ke sedimo o kgone o lorela medimo e tle gabotse go wena e go hlalosetše gobane ntate ka kapa felo bolela polelo nngwe mehle le mehle gore batho ba bantšhi ba ile kua le kua kore motho o kry-a thasitšwe
modimo wa go bina mara a sa bine jwale taelo e kgona go hlahla medimo ya geno gore e tle e kgone go go hlalosetša gore gabotse wena o motho wa mohuta mang kudu-kudu gape le ba le ba tshwenyago ke moya gona motho o mongwe ga go swanela gore a bine o ne bola o tshwenya ke moya o e leng gore mohlomong ka ne re kwa sekereke o kry-a le gore dilo ya hlakahlakana jale taelo e kgona go hlahla gabotse badimo gore ba tlogo ba e tla gabotse gape mo re na le taelo e bitsang gore ke tlola fole ke taelo e leng gore bontši ba rena re batho ba e leng gore re dumediša batho ka mehla re kopana le meloko e mentšhi ye e leng gore o kry-e le gore ba go bereka ka tšhelete mo letsogong ba bangwe ke di-stroke goba difola tše e leng gore le kopana le tsone ka le dumediša batho ba bangwe o kry-e le gore wa pleke e leng gore go tletse batho ba bantšhi ba go gatelela jale o kgone go tšea taelo ya tlola fall and then o tšhele ka mo o tšhela kore o tšhele ka mo selong sa go tlola then go tšhetše ka mowe and then o kgona go no tlola ka yona o tlo re go fihla kua bathong le meberekong kgone go fihlile o kry-e le gore o no ba gabotse e bula dilo gape mo re na le taelo e bitsang gore ke lapa le bose ka mo gae ka mowe o kry-e le sa kwane le sa goge ka mošito o tee o langangela kua o langangela kua koko goba mama goba papa o kgona gore taelo e o e reke go e rekile o e tšee o no e tšhela ka mo lenwa metsi a lege le ka nona ka moka le kgone kwana le batho ba tee ka gore go bohloko gore o kry-e le gore batho o la o ngangela kua thobela go na le motheletše fa ke ka baka le Mr. Malefo ba theletše ba theletša ge re bolela ka fa o mongwe o butša ka price ya lephakama o rena ke bokae lephakama a le turi no ba 250 o ya thobela a re tshepe gore o le go mongwalela re tla mongwalela gona fale empa ke a dumela gore go bene le o mongwe e leng gore motlho mongwe o be a tiputša ka lephakama lewe mara a se mo mafaratlhatlheng jale ke dumela gore le yena o arabegile mongaka ka gore yalo nke re bolele ka setlhare se sa tokološi ka pataelo e ya tokološi lebaka la gore ke tloge ke kgetha yona mongaka tokološi e hlakiša lefase ya ba tshwenya ba bantšhi ene e ba tshwenya ka tsela ja go fapana ya ba bangwe ba tima mebereko ba bangwe e ba bolaela maikutlo digwareng ba bangwe e no ba hlakahlakantšha ba bangwe e ba hloiša ka batho ba bangwe e ba tšela mahlatse kore e no ba hlakahlakano nke re tsenelele mo tabeng ya tokološi motlho mongwe le gore motho o na le tokološi o swantše a kry-e taelo yewe o swanetše a thome go bona ka eng le go sola mo bophelong ba gage ge o le motho o phela gabotse ntate ka kapa o kgone go bona go phela gore mara ga ne nna kua mohutamang jwang tšhelete ga e go dulele balekane ga ba dule o kgone gore o le sesi goba o le abuti o kry-e molekane le hono o rawa le hono gona bjale a go sane mo ke yang gona tokološela e ya go no senya lo tšela ka mothola o kry-e le kwane mabane lebe le kwana go sa sa le sa kwana o mongwe o kry-e le gore tokološela o kry-a mmereko go kry-ile mmereko mola o sa ro bereka gabotse go no hlakahlakana dilo ma wa kry-a le gore mo o bereka gona dipati di go šetse morago o mongwe o no sepela le batho o maka le gore le sepela le 5 ba ba hire ka moka wena o šala o noši ba bangwe o kry-e le gore o koko ka magae go ba mama mara batho ba mo dulang gona go wa family ya geno ba no go a thusa ka gore wena o a tsoga bošego mara o maka le gore kgane banna o kwe mogekolo wa ba re banna le sa tlhogo ga ke se tsebe o kwa motho ga re le sa tlhogo ga ke se tsebe go raya gore motho o tokološi e mošitše morago ene moriša gore batho ba kore tokološi e kgona go kgosa kore tokološi ke moya o e leng gore ba o berekiša ba tšea moya wa batho ba hlokofetšeng ba o berekiša mo godimo ga bophelo ba gago then o no ba le lesisi le lengwe le e leng gore kore ntongwe lengwe e swarang e no senyega ke tsena mo kapa ke tlaletša tabeng e ya gore tokološi ke moya go nne le batho ba bangwe Mr. Malefo ba tlaišega maphelong ba tseba gore maphelo a rena a hlakahlakane re a tlaišega re a bajwa o mongwe o tla kwa gore mara go na le ngaka ka mo ba re ke Professor Moremi ka mo ga Matlala go nyaka re ke ye mafelo go dire ke swara tšhelete ke ye ga Matlala ka a swara tšhelete moya ola wa gore a ye ga Matlala go ne le ntongwe e yatla e ya o patla gore a felletše a se aya
gape taba ye o e bolelang ke nnete ntate ka kapa ebile ba bangwe ke kore ke boelela gannyane mo latabeng ya balekane o ne o kry-a monna goba mosadi a ne balekane maybe 15 ntwela tokološi ela e go berekiša gore wena o no ba ka magare ga maratwana mantšintšintši mara wena o topotša gore o e swere then ntwela e kgahla ke ge ankere ntwela ke moya o mobe e kgahla ke ge wena o dialo tša go se tsebelele that's why o bolela pointe gore motho o kgona gore mara a go sa gona ke ya ga moremi then go santše aye go ne o tla ntwane ngwennyane ya mophasamiša ba bangwe o kry-ele gore ke a buti ka mogae goba ke sesi o ne o thabola mmotlana ke raduala nako e ka mokae gore o makale gore motho ene o makatše ke gore motho o re gane tšhelete mara ya go nwa juala o na tokološi e kgahla ge motho a dialo tše e leng gore ga di gabotse re sa le gona mowe tabeng ya balekane Mr Mopapa ke nagana gore ke tlo ke bolela ke le ka kapa gore ga ke dumele gore go ne le motho wa ka no thabelang go no re yena o tla no tsamaya gohle mo a tsamaya šomiša mmele wa gage go banna kapa go basadi ga gona mara ka baka la gore go ne nto nngwe mo go wena nto e ke yona e nyakang basadi ba ene e šomiša wena ka baka la re mo go wena nto e šomiša wena go no tsame wena gore go bona mosadi o mongwe le o mongwe o no mo nyaka ene ba go dumela ba go gane ge o le mosadi ba go ferea ene ye le mo mosading e re kgane wa o sa dumele batho ba dumele ene e tlo go makatša ka gore o kry le gore ke abuti ka gae o no kry-a ne bana mokamokabo mara go ka mmotšha gore go dieketšiwang o kgone o kwa gore motho o ne le bothata o jale di-product tše ntate ka kapa di kry-ega gona kua ga matlalo ramšhibo ga gone mo di kry-ega gona di kry-ega ga matlalo ramšhibo and then ge o le kgole o kgona go founa and then go founile ba kgona go romela tšona gore di fele tša di fihla mo le go gona and then wa tlo wa kgona o kry-a bophelo nke o fetiše ye nngwe še mongaka ke nagana gore o tlabe o arabile batho ba bangwe ba bantšhi kudu motheletši o mongwe šomo ke mongadi kotlolo o re dipheko tšewe go bolela nnete di nyakega ka moka ga tšona na le ya korea na re tlo gore korea gabotse ene o tloga bolela nnete ka lebaka la gore bophelo ntate ka kapa lefele le re ke ntwa bonyaka motho a boya maemele ka mešego fela ke gore ka ditsela ka moka jwale go korea re ya korea di tla fihla mo le gona kua mafelelong ga lenanego ba tlo lefa di-phone number and then le di-founele and then le tle le kgone o kry-a taelo tšeo and then ge le kry-a le taelo tšeo le tle le kgone o kry-a bophelo bo kaone gobane nnete ke gore dilo a di sepele gabotse maphelong a bana ba rena ba bantšhi ene ba itseba taba yeo ba bantšhi bokgaetšedi rena le boabuti ba rena thobela mongaka ye jwale inyaka lena gape ke a bala di-commentation di a tsena mo ke comment ya bobedi ye ke e bona mo Jesse Keletso le engwe e fetile kwa moragonyana o re gape re phela re founa bona ebile ka gore di tsena ka bontšhišile nyaka go ntšhabela o re gape re phela re founa re nyaka go order but no respond ke founu o re ke foune 2 days founu e ringa but no respond go ira gore nomoro ye le fang batho for go order the product e swantse e dule e le active and go motho e leng gore ge founu e lla o tlo e araba ga hwetša miss call a kgona go boela go batho bawe ke nnete ke gopela gore ka yona nako e o se kwa tlo emela gore ba tle ba hwetše difounu ka kua morago ena pono ba fa tsona di sa tloga gone jwale tša go order the product alright dinomoro tša go order the product ke 060 959 0303 060 959 0303 tše dingwe gape šidi 079 170 9862 079 170 9862 ke mo e leng gore ba ka order gona ge nomoro tše di sa tsene ba ka founela nna go 072 133
6761 072 133 6761 gona monomono tse ka moka tše o ka no ya le gona mo WhatsApp and then wa romela maina ga gore nna ke nna mamang ke hloka taelo ya mohuto and then ba tlo kgona go boela go wena gape le mo inbox ya Dr. Mremi ba kaya ka gore a se batho ka moka ba berekšang WhatsApp ba kaya mo inbox ba ngwalla mo letakaleng la DR Mremi banwa mo inbox ba hlalosa gore nna ke nna mamang ke tswa kae ke kgopela taelo ya mohuto nomoro tša ka šidi o mongwe o a butša gore na ka gare ga ditaelo tše ka gore re ya kwa le dibala ka ite go na le combo na combo e gona ntate ka kapa combo e leng gona ke taelo ya tokološi ke taelo ya go nwa Z2 ke taelo ya go rela ke bokae ke 750 ke a tokološi ke a go orela kore ke tokološi ke a gorela ke a go nwa okay ke combo thobela re a leboga mongaka ga gone molato felo go tsa re tloga re lebogile kudu ke nagana gore di-comment tše di leng ka mo ke ditletle di attendiwa tše dingwe tša arabega ka gore ke tše dintšhi ba nyaka go tseba gore na go diragala jwang dipheko tšeo okay o kola reng di nyakega ka moka go a khoriwa re a leboga thobela re a leboga mopapa ke a mona Professor Mremi o fetile mola lefastere mola impotša gore wa gora re tšhetša go rogile a re no taboga ka pela mongaka tšea sebaka se o laelane le batheeletše re be re tla go amogela Professor Mremi le baiti ba rena letšatšeng la lekgono ke sa bušeletša gape ke re taelo tše ke bolelago ka tšona di kry-ega fela go nomoro tše ke le fileng tšona bontši le lemogeng re sa boeletša re sa go eletša gore go se koga ba le motho o e leng gore o no tšwelela kua kore o no re o tswa kae le sa tsebe gore kore o no re kore ke nomoro tše dinkantle le tše ke di boletšego o a re ngakatle a le romela ditaelo la mo romela tšhelete jale nomoro tše ke le fileng tšona ke tšona tše e leng gore le kgona go founa la kgona go kry-a ditaelo gape ke sa bušeletša ba leng gore le gausi le seke la tšhoga le kgona go tla ka gae and then la tla la kgona go notla le forogo la re le fitla mo gating la re kgopela taelo e so re kweleng ba bolela ka yona kua radiong la tla la kgona go thušega thobela re a leboga mopapa ka go rialo mongaka re a lebogang ke pote ka fa specialist sa mafelo a ngwaga bjale se gona go CTM Groblersdal e khweletše Kyra Grey Ecotech Med Floor ka 79